ke Joint Action Committee Master Rule Worker Union jang ke All Meghalaya Master Rule Progressive Worker Union ke jing dan lang bat ke All Jaintia Master Rule Worker and Labour Union hakas ni baar khat nyu tri ulber kala pelong ke jing lang hapo susut ham auditorium Shillong penyatai kiman badan kam hakabai debi ke Master Rule hakani ke singi la dan lang baro news pa ngut dunai kenong tri Master Rule kibawan syakani ke jing lang ringkat kinong ngalam ke bakentup iba kro L Paret Presiden ke AGM RWLU ke Kong Dayu 1P Yakai General Secretary AGM RWLU ubak Bimper Lindem General Secretary jangka GACM RWU ubak H Karbani Presiden ke AM MR PWU lembet kiwe kinang kitkam hakini kejing lang layak keren yakiman badan kam hagaba kejing bam jubab menteri rangba kejela ukon rat ke sangma halal ke memorandum belaai da ke GSC kejing pensengit kam jubor ke MR casual worker ketula badang sa ke MR bat casual worker tegak kebentuk kalau melakukan pilihan sokar bah saya kebu yang bisa kepala bang nak bentar kelop trong kibastrol kamtam maba pitip bagi bastrol kidai kinong tray kiba kamare kiba kajigio al khanduna tenlay bahe katulop sitri atri pinapalanyo henry dia kinong tray bastrol kiba teng tang kiba kit berpendak kay kasambro kimdak pa henry kay kasorkar katang mi kisi kadang hiran berdio katulop hagapor kapapian dengan private betul kalau kuno apa Muslim betul kijing kam hayi kipun kijing siu yang dibalik siu man kasih man penai kipun henry apa kimio betul kasih jenenge eki kamtam begini kipur ada sport school kijing kam kipun tegum bangan pan sport ke kebat sorkar ba kan pet hakale kebentar kebede betul jom kiberstol hipro kenang ba nakapor kini terletak na betang hakabiat jong kejelahi perempuan rekod Islam ka 1996 rule ko ang ba nanadap si postem kini beliau ay tagasi beliau kiba laplay betul si postem senang kini dia ay taga regular casual workers henry hadu beta pun kiba laplay ampun beliau jika nilo kini kami kemat kebang pak lemban nak sokar bakal dibeli kadi bercipta jeng syale kamu tetum kalau ba dibalasan stem dibansir kidio civil hadir kata hiyo stem civil kidio social batsir kitayo high skill berkumta teter indah kali ke problem kitayo ikali guna RCW pada hadir kata pada jidan kido di post ibadai ki grade 4 khatam kemudian bagilah 50% bantuan yang dimaksud hanya lagi pos dibagi department kilat tengah kuat biru dimaksud bersiap lagi walau amba ketika kakak sokar lagi dengan aida awet itu dibutai henry biru bersiap betul apa pikir kita pilih betul pilih betul cepat kami cepat balik kan hantar migi officer jadi kopi itu department bagi ban penduduk lagi hak lagi grade 4 post kepian kini kita driver kimali chokidar ngapa jadi department ketu kali menteri hak yang kata dokter kam hak yang kata skim lagi apapun isuja ada kini department bahaya yang pertama go kepilu di CPSI ngapai gun di pelakrai dari aku sembro impalio otak asal beliau lalu tak berketiwi kasihan go kimio sehari kapol masuk ke berpau manusia tu kecil kitri nak bertanya betul pakai cepat yang sorkari bagai dengan pejan ya kimasrol kibadan hasda belum belum yang kam tam lagi di department bahaya kibadan kam skill henry kimasrol teng tray wali kam do kibadai pahalong namar balai namar bakil aslam kila kam long experience kila kaptit kam teng upalapas dikuliru udah hafal panjang pun lagi bastrol dia nak kata tahu nama kapol kamsa masuk pertama saya nak kutam ni kapol makilabu betul
Wala na.